Yes, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nanone kandi nk'ibisanzwe muri iki gitondo cya tariki ya gatatu ukwezi ni ukwa mbere umwaka wa 2025, nshuti bavandimwe nk'uko musanzwe mubizi neza tubyacu ni amakuru tuba tugomba kugenda tubaramburira. Bidatinze rero turakubitira hariya muri CNDD FDD turebe uburyo umuriro wamaze kugenda waka nyuma y'amagambo akomeye ku munsi w'ejo Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD, yaje kugenda atangaza ndetse anashyira umucyo ku byo yari amaze iminsi yagirizwa yuko yaziyamamaza mu kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027 ubwo amatora ateganyijwe. Turaza kugenda tureba ibyari byo, ariko nyamuneka tuze kugenda tureba uburyo u Rwanda rwongeye gushyirwa mu majwi, ndetse benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi basaba Perezida Neva kutazongera kwitwaza u Rwanda yuko ari rwo rwaba rwarabaye impamvu yuko atakubahiriza inshingano ndetse no gukura abaturage mu bukene. Turaza kugenda tureba zindi ngingo zigiye zitandukanye, tuze kugenda tureba amakuru aturuka kwa Denise Bucumu Nkurunziza, uyu ni umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza. Tuza kureba umugabo witwa Ildefonse Haririmana, uyu nguyu ashinzwe ubutasi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho bivugwa yuko ari we ushobora kuza gusimbura Prime Niyongabo. Byamaze kugenda byemezwa yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye isaha n'isaha mwakumva ko amukuye mu mirimo, akaba nawe yajya gukurikiranwa n'inkiko. Ubwo ni bwose yuko uyu Prime Niyongabo yafatwa bikagenda nka mugenzi we Generali Guillaume Bunyoni, aho bivuga yuko uyu nguyu yakomeje kugenda ashinzwa bimwe mu birago bigiye bitandukanye, birimo kunyereza umutungo wa leta, birimo kwifashisha mu by'ukuri umutungo wa leta mu mpamvu zawe bwite. Ibyo byose rero bikavuga yuko ari byo bikomeje kugenda biteza akaga agakomeye cyane. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza ko tuba tugomba kugenda tubabwira ubundi buryo bihagaze. Reverien Ndikuriyo ibye ntago byoroshye, ariko nyamuneka twebwe nanone mudukunde tugaruke tubabwire yuko iri politike uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agenda afata. Turaza kugenda tubamenyesha byinshi, by'umwihariko muri CNDD FDD tuza kugenda tubabwira ibyaje kugenda bitangazwa n'impande zombi. Amakuru yandi kandi tugomba kugenda tubabwira, turababwira ku kijyanye n'abasirikare b'abarundi bongerewe mu mujyi wa Uvira, nyuma yuko iyi Uvira inyeshyamba za M23 zari zarayifashe zikongera gusa naho zihigarurira. Ariko nanone biravuga yuko ibara ryongeye gucika umurizo, akaga kongeye kuba akaga. Biravuga yuko izi nyeshyamba za M23 zishobora kuba zigiye guhura n'umuriro ukomeye cyane w'ingabo z'u Burundi, nyuma yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye agaragaje yuko mu by'ukuri agomba gufasha igihugu kibanyi mu by'ukuri kugenda bahangana n'ibikorwa by'izi nyeshyamba za M23 uwo bita Colonel Nanga, uyu ni Chief Coordinator cyangwa se umuhuzabikorwa w'uyu mutwe wa M23 AFC, niwe wagaragaje yuko mu by'ukuri ibyo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo akomeza kugenda abashuka, ababwira yuko mu by'ukuri bagomba gukurikiza ibiganiro bya Doha muri Katari, ndetse ibingibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikabigenderaho. Ariko nyamuneka igihugu cya Kongo cyo kikihisha munsi y'umutaka wo kuba kiri gutegura intambara ikomeye cyane, nyamara bakomeza kugenda babwira M23 yuko bari gushaka inzira y'imirwano. Biravuga yuko rero Colonel Nanga we yamaze kugenda atanga gasopo, by'umwihariko ku ngabo z'u Burundi ziri kwiyongera hano mu bice bitandukanye, yaba muri Kivu y'Amajyepfo, mu bice bitandukanye, yaba mu misozi miremire ya Minembwe, Mikarati, Bijombo ndetse na za Bibogobogo, tutanibagiwe mu Mikenke. Aho hose bivuga yuko ingabo z'u Burundi zongeye kwashyira military barracks, bivuga yuko rero zaba zirimo ziritegura urugamba rukomeye cyane. Si ibyo kandi biranavuga yuko hafi 80% y'umujyi wa Uvira wamaze kugenda ukontororwa n'ingabo z'u Burundi. Turaza kugenda tubabwira ibyari byo, ariko nanone nubwo ari uko bimeze, Perezida Evaristo Ndayishimiye we yamaze kugenda ahabwa gasopo, by'umwihariko na bamwe mu baturage bamusaba yuko mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda yagikura mu majwi, kubera yuko mu by'ukuri ngo bigaragaza yuko yagiye atsindwa kenshi cyane, yagiye ananirwa inshingano. Ariko nyamuneka ngo u Rwanda rukagenda rumukura mu masoni, kuko byinshi mu bibazo byose agenda abigereka ku gihugu cy'u Rwanda. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Nyamuneka
mudukundire tuze kugenda tugaruke tubabwire nanone aho bivuga yuko uwo bita Denise Bucumu Nkurunziza, uyu ni umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza, amakuru akomeza kugenda avugwa nyuma yuko twari twababwiye yuko inzego z'igisirikare ndetse n'iz'iperereza zari zimaze iminsi zigenderera uru rugo rw'uyu mubyeyi. Biravuga yuko rero ibintu byamaze kugenda binakarata, hari amadosiye akomeje kugenda ashinzwa, aho bivuga yuko yaba arimo arakorana na Prime Niyongabo kugira ngo barebe uburyo batembagaza ubutegetsi bifashishije n'abandi basirikare bato bato basanzwe bari mu gisirikare cy'u Burundi. Andi makuru kandi avuga yuko bamwe mu bakoroneri b'iki gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda batoroka igisirikare cya FDNB nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye gutegeka Prime Niyongabo kongera kudeployinga abasirikare ku butaka bwa Kongo, ariko nyamuneka bamwe mu basirikare bakagaragaza yuko mu by'ukuri badakwiye kuba bakijya kurwana muri Kongo, cyane cyane yuko batabona impamvu y'intambara barimo bararwana hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Nibyo bidatinze rero biravugwa yuko muri CNDD FDD ibibazo ari ibibazo, ibintu bikomeje kugenda bihinduka. Uwo bita Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda atanga umucyo ku kijyanye na benshi bari bamaze iminsi bamushinza yuko yaba ari we uzigomba kuzatangwa nk'umurwanashyaka wa CNDD FDD akaba kandida perezida. Yamaze kugenda yerura yuko isaha n'isaha yagirirwa icyizere n'abaturage b'abarundi, rwose atabatenguha kandi yafata inkoni y'ubushumba bwo kuyobora iki gihugu Burundi. Ibibaye nyuma yuko hari amakuru yari amaze iminsi acicikana avuga yuko uyu mukuru w'umugambwe CNDD FDD atumvikanaga neza na Perezida Varisto Ndayishimiye, ndetse akaba ari nabyo byaje kugenda biteza mu by'ukuri yuko uyu mugabo yaba akomeza kugenda yagirizwa yuko yaba ashaka guhiruka ubutegetsi afatanyije na Prime Niyongabo. Ariko nyamuneka Perezida Neva yamaze kugenda agaragaza yuko Prime amwambuye uburenganzira, agenda areba umugabo bita Ildefonse Habarurema yuko ariwe ugomba gushobora kuza by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Ariko tunagaruka mu burasirazuba bwa Kongo tukababwira ibiba bigezweho. Ubu rero dufite agaseke k'amakuru gapfundikiye, nyamuneka uwumva yuko akeneye kumenya amakuru y'ubwino nyamuneka natera agatebe tumusangize. Bidatinze rero amakuru yacu turahita tuyatangirira mu nama y'igitaraganya, inama idasanzwe y'abayobozi bakuru ba CNDD FDD, aho bivuga yuko umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yaje kugenda agirana ikiganiro n'abamenyesha makuru. Ariko nyamuneka iby'iki kiganiro nyamuneka byabaye agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba. Uyu mugabo ibibazo byinshi yabajijwe ni ibibazo bikomeye cyane, kandi mu by'ukuri abaturage bagombaga kugenda bamubaza. Ariko nyamuneka turaza kugenda tubabwira ibibazo yabajijwe ndetse n'ibisubizo by'umwihariko kumbona kazoza ayiri shyaka rya CNDD FDD ndetse n'amatora arimo aragenda yitegurwa. Ariko nyamuneka yaje kongera kubazwa ku kijyanye n'ikirango cya gatatu cya Perezida Varisto Ndayishimiye, niba koko uyu mukuru w'igihugu yaba arimo aritegura kuba yakongera kwiyamamaza. Ibyo byose muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. Turaza gukubitira ariya mu gihugu cy'u Burundi nanone tuze kureba ibirindiro bya FDLR byaje kugabwaho igitero gikomeye cyane, ndetse benshi baravuga bati ese ya nkuba ikubita itagira amazi yongeye gukubita. Ibyo byose turaza kugenda tubibarambura tubabwira ngo byagenze bite muri izo operation zidasanzwe. Andi makuru kandi tugomba kugenda tubabwira ni byaje kugenda bibazwa uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, by'umwihariko abazwa ku kijyanye no kuba niba umugambwe CNDD FDD waba uvugana n'umugambwe wa RPF Inkotanyi uri ku butegetsi ku butaka bw'u Rwanda. Turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze ndetse n'ibyari byo. Nshuti bavandimwe, ngira ngo nkuko musanzwe mubizi, mudukundire twongere tugaruke ku bijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturika hariya ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata. Leta ya Kinshasa yamaze kugenda yiga umuvuno ukomeye cyane wo guteza impagarara mu baturage. Biravugwa yuko abaturage rero mu mujyi wa Goma bamaze kugenda bagumuka nyuma yuko mu by'ukuri uyu mujyi wa Goma abaturage bakomeje kugenda bivugwa yuko harimo abagambanyi bakomeye cyane baba bakoreshwa na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, mu by'ukuri kugira ngo bakomeze barebe yuko bagumura abandi babasaba yuko mu by'ukuri ngo igihugu cy'u Rwanda ngo cyavariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Muraza kugenda mumenya uburyo bihagaze. Amakuru dufite ni menshi, nyamuneka
mwebwe icyo tubasaba nuko muri buze gutera agatebe kugira ngo tuze kugenda tubana namwe gatanu kuri kagenzi kako, by'umwihariko mu makuru mu bwino bw'ibikomeje kugenda bituruka hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba amakuru nanone akomeje kugenda avugwa mu gihugu cy'u Burundi nk'uko twamaze kugenda tubibabwira, tubabwire uburyo ibintu byamaze gukara ndetse no gukarata. Zimwe mu mpunzi z'abakongomani zamaze kugenda zihungira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibibazo byamaze kugenda biba ibibazo. Amakuru aravuga yuko mu by'ukuri ibintu byaba byamaze kugenda bihinduka nyuma yuko aba baturage bakomeje kugenda bahura n'ibibazo by'ubuzima, by'umwihariko harimo indwara z'ibyorezo, harimo kubura kw'ibyo kurya, ndetse banatabaza umuryango mpuzamahanga by'umwihariko ushinzwe impunzi kugira ngo barebe yuko batabarwa kubera ibibazo bya buri munsi bakomeje kugenda mu by'ukuri bahura nabyo. Turaza kugenda tureba ibikomeje kugenda bivugwa. Perezida Evaristo Ndayishimiye yamaze kugenda asabwa kudakomeza kwitwaza u Rwanda mu bibazo ndetse no kuba byinshi mu nshingano zagiye zimunanira. Yarakomeje kugenda mu mbwirwaruhame ze agaragaza yuko ngo u Rwanda rwaba ari rwo nyirabayazana mu by'ukuri, rwaba ari rwo nyirabayazana mu by'ukuri rufasha cyangwa se rushaka ngo kumutera. Ibyo ngibyo rero benshi mu bagumyabanga ba CNDD-FDD bamusabye yuko adakomeza kubigira iturufu mu gihe abaturage bamwizeye bakamuhundagazaho amajwi, abakeneye yuko agira impinduka abakorera muri aspect zitandukanye. Ibyo byose bamaze kugenda babimusaba, bamusaba yuko atakomeza kugenda yirizariza kubera uburyo ibintu bihagaze. AFC M23 yagaragaje impamvu Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ahora ashinza u Rwanda ibibazo. Ibi ngibi byaje kugenda bigaragazwa na Colonel Nanga ubwo yabivugaga mu ijambo rikomeye cyane ryo gusoza uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ndetse twinjira mu mwaka wa 2026, ariko nyamuneka benshi baje kugenda bamenya amakuru mu by'ukuri uburyo ibintu bikomeje kugenda bimera. Nanone kandi biravugwa yuko abantu bagera kuri 30 barimo abasirikare biciwe mu gitero cy'iterabwoba mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni mu bice bya Beni na Ituri. Turaza kugenda tugerayo tubabwire uburyo ibintu bihagaze. Andi makuru kandi biravugwa yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye ijambo yavuze mu by'ukuri ryo gusoza umwaka, mu by'ukuri biravuga yuko ryamaze kugenda riba ijambo rikomeye cyane. Ni ikiganiro gihambaye mu by'ukuri kiriko kiratangwa na Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, mu gihe ijambo rya Perezida Ndayishimiye atakintu na kimwe ryavuze mu by'ukuri nk'uko benshi mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi bakomeza kugenda babivuga. Ndetse ijambo rya Ndikuriyo biravuga yuko ari ijambo benshi banateze amatwi ndetse baranamwumva cyane, amaso amuriho cyane. Mbega kuvuga kuri Fomi, biravuga yuko Ndikuriyo azwiho mu by'ukuri yuko ari igihangange kiri inyuma ya Fomi kuva Petero Nkurunziza yakitaba Imana. Bunyoni nawe bikavuga yuko afungwa. Mbega biravuga yuko gushyikiriza cyangwa se gushyigikira leta ya Ndayishimiye ari ikibazo gikomeye cyane no kuri uyu munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Umushikiranganji wa Ndayishimiye nk'uko bivuga yuko ngo bumvise yuko iri shyaka cyangwa se iri shyirahamwe rya Fomi, biravugwa yuko mu by'ukuri ryaba ritarimo rirumva doktrine z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ibyo akomeza kugenda agaragaza. By'umwihariko uwo bita Reverien Ndikuriyo yagaragaje yuko iyi Fomi atari ikibazo gisanzwe kuko ngo cyerekeye ubuhanga bwashyizeho ndetse n'abakomeye bwo kunyongeza amafaranga y'igihugu mu buryo bwemejwe n'inzego z'igihugu. Nanone kandi uyu mugabo Reverien Ndikuriyo biravugwa yuko ari we muntu uri guhabwa amahirwe 100% yuko ashobora kuzahabwa kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD mu gihe Perezida Neva we akomeje kugenda agaragaza ubushobozi buke mu kuyobora iri shyaka ndetse no kuyobora iki gihugu cya Repubulika iharanira cyangwa se iki gihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko rero ibintu bikomeje kugenda biba ibindi by'umwihariko kubijyanye n'ibikomeje kugenda. Asaba abaturage kutaryama umukondora zosi nk'uko mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda abigaragaza, avuga yuko ngo kuba 2023 yaba yaregereye imbibi z'igihugu cyiwe yaba ari menase ikomeye cyane.
Ku ruhande rwa M23 naho turaza kugaruka tubabwire inkuru zikomeye cyane ndetse n'ibyaje kugenda bitangazwa na Corneille Nangaa ubwo yararimo asoza umwaka avuga yuko Perezida Tshisekedi amasezerano ya Doha muri Qatar yayagize umwanya wo kwitegura intambara. Ibyo ni byaje kugenda bitegurwa cyangwa se bivugwa na Corneille Nangaa, ndetse yongera gusaba igihugu cy'u Burundi kugerageza kwitwara neza muri iki kibazo cy'abakongomani, anagaragaza yuko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeza kwivanga mu bibazo by'abakongomani ariwe uzishyura ikiguzi cy'intambara. Ibyo byose ni byaje kugenda bitangazwa na Corneille Nangaa. Ibi byose biri kuba ariko n'imirwano itarigeze ihagarara, by'umwihariko ubu izi saha ntawe uzi ngo ivura irakontororwa nande. Benshi baravuga ngo ni M23, abandi tukumva amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi zaba zarahateye amatako. Ibyo byose rero nibyo muri buza kugenda mumenya muri aya makuru tuba twagerageje kugenda dutohoza. Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yashize twari twababwiye saga iri mu gisirikare cy'u Burundi, aho byavugaga yuko bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'igihugu cy'u Burundi barimo barahunga igisirikare, benshi barimo barahungira mu mashyamba ya Kongo no muri bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, ariko nanone abandi barimo barahungira muri Middle East cyangwa se muri Aziya mu Burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko mu bihugu nka Arabia Saudite ndetse na Qatar. Abo basirikare b'u Burundi rero barimo barahunga intambara, bari kujyanwamo ku gahato, ndetse izi saha n'umugaba mukuru w'ingabo ni nacyo kiri gutuma mu by'ukuri hari umwuka mubi ukomeje kugenda urangwa mu gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko aho bivugwa yuko Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yaba atavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se yaba atavuga rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, by'umwihariko kuri iyi gahunda ikomeye yo kohereza abasirikare hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Hamwe n'andi makuru rero menshi agiye atandukanye turaza kugenda mu by'ukuri tubarebera uburyo bihagaze ibihugu byose byinshi bitandukanye muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Abaturage bari mu kwizihiza ibirori byo kurasa umwaka cyangwa se gusoza umwaka batangira undi, turaza kugenda tureba uburyo bihagaze. Ariko nyamuneka tukiri ahangaha tubasabe muze kudukorera subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye. Nibyo rero bidatinze katubanze turebe ngo bimeze bite mu badede. Amakuru akomeje kugenda atangazwa, ndetse ku munsi w'ejo nibwo byamenyekanye yuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo haba hari amakuru yo kubutembagaza. Ibi bikaba byaramaze kugenda ngo bigirwamo uruhare n'umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo, sibyo kandi n'uhagarariye ubutasi Ildefonse Ndikumana. Mu by'ukuri harimo baragirizwa yuko aribo baba barimo barategura mu by'ukuri gahunda yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye asabye abaturage yuko bagomba kumusengera umwaka wa 2027 akaba yawugezayo. Benshi bafite impungenge, ndetse n'abaturage bo ubwabo ntago bagaragaza Perezida Neva nk'umuyobozi ugomba kubayobora mu myaka ibiri ibura kugira mu mwaka ubura kugira ngo mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi cyitabire amatora ya Perezida wa Repubulika. Amatora ya Perezida wa Repubulika muri iki gihugu cy'u Burundi biravugwa yuko muri CNDD-FDD bamwe mu bashobora kuza guhabwa amahirwe yo kuba batangwa nk'abakandida perezida harimo umugabo bita Reverien Ndikuriyo wamaze no kwigarurira imitima y'abarundi, by'umwihariko imbonerakure, urubyiruko rw'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone hakaba umugabo bita Ndakugarika. Uyu mugabo mu by'ukuri ngira ngo murabizi neza ko ni umushikiranganje mukuru, yayoboye inzego zitandukanye, ayobora igisirikare cy'u Burundi mu bihe bitandukanye. Ariko nyamuneka uwo bita Reverien Ndikuriyo bikagaragaza yuko ari we urimo uragenda uhabwa amahirwe yuko yatangwa nk'umukandida perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko kandi uwo bita Denise Bucumu Nkurunziza izi saha akomeza kugenda ashinza perezida w'igihugu cy'u Burundi yuko yaba yaragize uruhare mu gusenya ndetse no gukura kuri gahunda iki gihugu cy'u Burundi cyamaze igihe kiriho, aho bivuga yuko mu gihe umuhisi Petero Nkurunziza perezida w'ibihe byose iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ibyo yari yarashyizeho ndetse n'uburyo yateguye iri shyaka rya CNDD-FDD ngo Perezida Neva yaba yarakomeje kugenda abihindura. Ibi akaba ari byo biteje impungenge, ndetse binagaragaza yuko mu gihe icyo ari cyo cyose hatagize igikorwa
kugira ngo iri shyaka ryongere ryigarurire imitima y'abaturage. Andi mashyaka atandukanye arimo ishyaka rya Iporona n'andi mashyaka atandukanye ya politike by'umwihariko hari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ashobora kuzafata umwanya akaba ariyo yahabwa cyangwa se yakizerwa n'abaturage. Uyu mwiryane uri muri CNDD FDD ntago ariho honyine uri, cyane cyane yuko no mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu bitoroshye cyane, aho bivugwa yuko uyu mugabo Prime Niyongabo, uyu nguyu akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, we yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri icyemezo gikomeye cyane umukuru w'igihugu Perezida Evaristo Ndayishimiye yafashe cyo kongera gusubiza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo nyuma yuko bari bamaze kuhava ubwo inyeshyamba za M23 zafataga uriya mujyi wa Uvira, ariko Perezida Evaristo Ndayishimiye agakomeza kugaragaza yuko mu by'ukuri intambara akirimo ngibi nibyo bishobora kuzamuteza akaga gakomeye cyane, ndetse gashobora kuzanatuma intambara itazoroha hano kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ako kaga kose rero karimo karagenda gateza ibibazo by'umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, ariko nanone ibi bije n'ubundi iki gihugu cy'u Burundi gisanzwe gifite ibibazo bitandukanye birimo amikoro make mu banyagihugu, birimo ibibazo by'ibura ry'igitoro, birimo ubukungu burimo burajya hasi ku rwego rutigeze rubaho, ndetse burimo n'intambara z'urudaca, aho bivuga yuko ibibazo by'amoko bikomeje kugenda biba ibibazo mu gihugu cy'u Burundi. By'umwihariko biravugwa yuko imikwabo itandukanye ndetse n'uburyo imbonerakure ziri kwirara mu mihana y'abaturage byaba